Kani ko All India Radio Shillong ko khubor ban Puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ko khubor mentaga step. Menteri Rang Baduk India ulap diang sobhayo Presiden ke China ha Mamalapuram hajan Chennai henin kesngi. Menteri ke tenat kakot kakhya Sarkar Preng ula IT ki kusnam kaya kalp na ke benta ke jingkuat henin kesngi. Bad Karibhai Tourism and Environmental Development Forum ketemu beniadai ki dokha ha kuwa umtro ha ke distrik Ribhoi. Ka khubor ka babnia Menteri Rang Baduk dari India Narendra Modi baduk Presiden ke China Xi Jinping kelekendo nen ke janmet ha Mamalapuram hajan Chennai. Menteri Rang Baduk dari India Narendra Modi ulap diang sobha yo Presiden ke China bad ule alam yo Xi Jinping syakijaka saanam paper ha Mamalapuram. Na kaliang ke India ledon lang Menteri Kambari Dr. S. Jaishankar, National Security Advisor Ajit Doval, bad Foreign Secretary Vijay Gokhale. Na kaliang ke China ledon rengkat Menteri Kambari Wang Yi. Ka jingye kendo penekran nikimat baper kan long mentagasni. Menteri ketenat kekut kekhya ke Sarkar Preng Dr. Harsh Vardhan ula IT ya ki khusnam kaya kalp syagija katrekam ke Sarkar Preng ki District Hospital ki Community Health Center bat ki hospital jeng ki Rewshimed ki batrei hagaban penne ek jingkhuat ha rukom letbar bat ka jingkhuat ha rukom Sumarpang. Ka All India Institute of Medical Sciences Delhi kalayo khusnam da kapisa balai klur tengka. Kadba ka Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research Puducherry kalayo iway point san klur tengka. Nalor kini ka Postgraduate Institute of Medical Education and Research Chandigarh ka Safdarjung Hospital Delhi bad ka All India Institute of Medical Sciences Bhubaneswar kalayo khusnam nakabanta ka jingle akhoj. Ka NCC Directorate Shillong kan le ek project kaban sedang thamai da ka penlong ya ka jingshong liang ha ka sien ka benengkong ha ka than stay na mingi. Kani ka jinglet da ka liang kan long ha ki arspa kilometer bat kan sedang da ka jingkawe lama ha Biswanath Charyali ha ka khatndro terik menta ubnai bat kan kut ha Pandu Post ha Guwahati ha ka arpsan terik menta ubnai. On play kani da Menteri Rang Ba ke Jela Assam Usarbanan Sonowal. Ka jing temu jogan ni jing shong ling haki kawa Brahmaputra ha ka balai kon ni kathma Sarai Ghat ha ka Snam Shahjar nrus pa anyo puway kalong ban penki embiang ni jing kenmau ya ka jing shlur ki reu yale ka Assam bad an le ka ne da ka bawanra ka mensim ka bashlur ha pedang ki samla. Kom Shibanta jong ke jingrakhe ke jingdap nropo snam ke headquarter Eastern Air Command ya ke Airfest 8000 khat khandai on penlong ha ke Advanced Landing Ground ha apa Shillong ha ka khat khandai terik menta ubnai. Kani ke tamasa Airfest kadai na ke benta gi patba bad on play na do ke Porsche pho bejemen step ha do shbejemen sngi bad om dan kam ban seo bairong. Ya ki babon ki jing peninam ya ki Lingsun Su-30 MKI fighter ki Donia ki sarang helikopter ki helikopter Mi-17 bat ya ka Garud da ki nong penher Lingsun on sepen i syakipat ba. Kani ka khubor kawan chapi na ka All India Radio Shillong. Da ka jing temu banyada ya ka jing penya pathar gidok ha kwa umtro halailat ha ka distrik Ribhoi ka Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum kalong ka balakre ban pen kelai kwa umtro syaka jakari dok ha ka distrik. Habakran nikilat pathai kubor Secretary ka Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum uba MPD ulong ba andala pen kelai kene kwa kum kajaka bakerpang ban ridok ha on sala ban khang na ka jing berbi bat kiwe ki kambean ki bala ban yalam sya ka jing yap ki dokha na ka benta kani on sepenlong ya ke program pensmuto patba ha ka arpsan terik menta ubnai na ka benta pratli ki shnong halailan ban pensmuto ki breu halor ka jingdon kam ban yada bat penne ya kamariang. Da ka jingwan pai jong santli ki Longyeng Bru syak distrik Mamet ka ba ha ka jaka khapot ka jela Mizoram bat Tripura henden gesngi mentah nrup sautli ki Longyeng Bru kilawan pai leto secretary ketenat korbari ka jela Mizoram ulal biak zama.
Ulal biak zama ulong syok baya kejing temu ban penpai ya saw hajar saw spa saw pun nyaw teli kilong yeng bro na ki hindrew teli ki jakasa basipor haga district North Tripura on sependap kat haka laipo terik unai weng. Ya kejing syong shit jong kejing elap election lasaki haga jela Maharashtra haga bagi menteri bat kinong elam jong kesengsan pertai boper kila penlong jingelang patba ban keringi kinong tap vote. Haga jela Haryana kejing elap election ru kelalong ke basyong shit. Menteri Rangba Kajla Uttar Pradesh Yogi Adityanath ulalit elap election nin kesni hagi bentah boper Kajla Haryana. Menteri Rangba Kajla Arunachal Pradesh Upema Khandu ula banjur halor kajingdan kam ban penyaso bat kabhutan lengba kesurok na tawang ban kentia ke kam jungokai pertai habutan bat hakari India. Upema Khandu ulong yakane habau Council General Kebutan Uphup Sharing ulawan Shaitanagar nin kesni. Council General ulawan rengkat badu Council Sherup Punsho ha kejingwan jungo ba arsni syakajela Arunachal Pradesh kabadan kejingedai kebajan ha kaliang kalariti bat kanyam kerukom kamta megi distrik akapang mingi jong kejela Arunachal Pradesh. Ha kejinge kren Upema Khandu ulong ba kesurok na kaliang ke India ha tawang kalajan dep hendrai na kaliang kebutan kampat sedang ya kekam. Henin kesngi kedai ke International Girl Child Day. Kani kesngi jong kena akan thai katemu banwan ra e kejing sngoto sapan kejing e abe kendo de kena akan thai kajing don kam ban pen kup bore ki ban ai haki ya kahok long breu. Ha kani kejing rakhe ke Menteri Ketenat Women and Child Development ke Sarkar Pedang ka Smriti Irani kala kentui ki breu ban trei kenang banwan ra ya ka mari rengkat ha kalong thai kalong senrang ha ke emlang salang ban pen scam e kejing IT jong ki syaga skim Beti Bachao Beti Parao. Kalat jong ke jela Manipur ke Dr. Najma Heptullah henin kesni kelong bagi jinghi kaya ke yoga hapadang gisamla kala banlong ke atiar ke baklan banele persya ke jing kerni ha ke jing di drugs. Ka Dr. Najma Heptullah kelong ya kene haba play ke state level yoga physique championship ke Baar Pusau ha ke jela Manipur. Kalat kelong bawa ke jela Manipur ke Paunam na ke bentah ke jing syat bar ke sports nrai don kam mencim kia ya ke yoga. Unong elam keseng Kongres Rahul Gandhi nen gesngi ulio jamin bad 4 syim larai penrem yu ha kejing keno pentok beria persya yu Menteri Korbari ke Sarkar Pedang Amit Shah. Additional Chief Metropolitan Magistrate ka Ahmedabad RB Italia ulai ya kejamin halor kejing sio baspo hajar tengka. Kayeng syari kalabo ban bishar biang ya kene kam ha ka hinyo tarik opera. Ha ka jinge kura ka Mericom ka Manjurani ka Jamuna Bora bat ka Laflina Borgohain kiliorong sya ka semi-final jong jinge kop World Boxing Championship jong kikenthai ka balong ha ulan ude ha Russia. Ka Mericom ka balong ka nong kura ka benengkong banyo pratli kita kema ha ka World Boxing Championship. Kala penliam ya ka balayo takmaranong ha ka Rio Olympics ka Ingrid Valencia na Colombia da San Lanot. Bat kani kala penpoya ka sya ka semi-final. Ki jing kon semi-final kin sedang mentah kesni. Hashwa ban penkut ya ka kubor kani ka step sa sisian kimat bakongsan. Menteri Rangbado ke India ulap diang sngob yo Presiden ke China ha Mamalapuram hajan Chennai henin kesni. Menteri Ketenat ke Kot Kakia ke Sarkar Pedang ula IT ke Kusnam Kaya Kalp na ka bentah ke jingkut. Bat Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum katemu banyadai ki dokha ha kawa umtro ha ke distrik Ribhoy. Bat katto ko kubor kala kot agane ke step ka balawan shapi na All India Radio Shillong. Ha ke por prabajing in so ga Delhi station na ka banta ka kubor ha ka ktin Hindi ka banbot da ka kubor ha ka ktin Pareng ha ke por prakat san minute. Ni pengen mau ya pikinong ngam ba ka por prashteng na ka station pinio e ka kubor na ka tan stelam mingi ha ka ktin Pareng. Snobhavan abmenta ya ki kubor ke banwan chapi na Delhi.